fiti ani asese ne din and your friend say mechanic na prophet kumichacha ma sesa me YouTube no ba bia me hwe bia ma change afro and maba too much GH hwe na prophet kumichacha me so me hwe. Aha, too much GH. Muniaba ekesikapa nenso. Minimum edi na Ghana wahala jumedie ena ebre asosayede ebebe so mashefo ene etiefo na ebusuafo na no kwasiada arehosama eto eye Zimbabwe fo efa wo mu ankasa wo mu enkrofo bi a chese wo mu kokohia wo mu nkwanhie wo ewo eye Harare empotemo ewonum na abranti a chese wo no ama eye issue we aye issue anase ama eye nsewe eji edin enyina eye Mr. Genius Kadungure adodo na nim ni se Ginimbi I wono ena ye ka no ho asem na wo wu ye abusuafo ni nyina efa eye ne anajo wo mo ko night club eni je on kokje ye na chese wo mo firi wonom na wo mo ekofi na eni je mu nim se boys ne girls go mu hia na wo mo ji wo mani ana chese ensanom ne ho kro ne ba ebe kosom overspeed na ekoso e ma chese abrante yi edi eye ni Rolls Royce ekokoshe eye dua kese bi emu e ma echese enkwanhia esi ye because of eye ni overspeed na wode enti enum ma chese aboafo timi boaye eyi abrante ani din ede eye Ginimbi yi efri mu na afei eka eye emaya mienu na omote eye echire na bema bakote eye nimu na wo mo hwe se nka wo mo ebeyi wo mu na enum no fofie anto ata eja eto eye kayi mu ema ehye wo mo dwuro ba chese wutimi ehunu se we eye wo ba anase we eye bema na ensem no ebebeto eja na kokoye arehosem ede ema dodo na ema chese na wo mo esu wo mo etwa eye ejajo wo mo ebobna se na woni we ye de ebe de woni we den ena ebetimi akọ ede ama because abrantie no nenti ya ababeto eja eye se wonom na wo eye night club bi chese enkrofo ekọ wonom wo mo ekokodi eye wo mo ejuma wo mo bo wo mo modern ewo enuoma bebre eye emu a na eye ade chese akoko ye enigidie ede ama wo mo na no na chese wo ne fans ene ne nkrofo edwen ho a wo mo ente eye ase ede ntiam sanyoma we nyina ekoso nunti wo mo de ababeto eye abonten na wo mo show wo mo gratitude anase wo mo show eyawa wo mo ekomo na ebusuafo ensem na wo mo ekeka no ede na wo mo ebusa se enti sese ya woni we eden na wo mo ebeye eden na wo mo betima because the night club no mu no na chese oya no mo taye eye live twerking ewo no man chese maya yi wo mo etwerke na chese do oberene no wo mo edisika akọ ma eye wo no enti wo mo ehwese ni o mewe ya wo ye edimo wo mo nenni sensei ni a woni wonom na ebekọ akoye eye ohawa na se bekọ akoye arwo semedemo because dia na branch yi wotiasia wo ma wo mo agi wo mani wo ma wo mo hunu se ade ayeye de chese eye all of fun wa onim se mante wane maba wade they are full of fun bibi ombeye bia eye nije de bibi a ombeye bia na chese eye ahosepede wo mo ya de e ma wo mo ankasa wo mo ani agi anase wo mo eto wo mo na ebusuafo ensem no ebebeto dwa na se wo mo esu no na no ena ba kompo edi tudwa ese ye nua brema Genius Kadungure sofo bi enya yi kire ka kire no ema ne hunu se senka ebeya won bompaye ema wono ankasa ne ho won hwe se wo bebompa obeyi da ba kwasi wonom anaso wo bepe bosumi bi mu na enye sesempai bo den no waye bi ede ama wo mo anaso wabobi ede ama ne ho na se wo hwe na sempaye no ena wontimi embode a ene won pesofo bi anaso obi obetimi aboa no ewo empai bo no emu no na chese enye wo mo embo empaye na enso so se ne enua be mai se wo ye se wanye eno de obi entimi enche ene se na no kwasi adam koshia eye ne nkwanhie wo a akwakoye arwosem ede ama eye nkrofo ene mmom a
wo ewo na ebusuafo be ho screen so ye kibini ne post anasem wo mo win ne twerking live twerking yi bia just wo send this sika de mo amumu wa na bi ne da screen no eso enum na ebusua prophet a wode sa enkomhye no ebaye na just wo chim se yinua be mai won pe empire bi mbo na say won pe obi na wone no embo empire no prophet ADV Joshua wono NHS wode sa enkomhye no eba ye ohun se eye wowo ebe ye nua be ma no enti won hwe na won pe bibi enye emfa ho a enu enkonkosi ewe enkonhye yi etimi eye den eba so ne ye nua be ma ye nim se wono oyewo bi a na chese eba ne sika eba ne cars eba na dan dia na won fa enye hwe na ebusuafo se wo benye wi ase japade nyina na wo be hwe wo kra chese ebe ye awrekosema na se ebe ye ade adodo na bewo sense wo benya wo krankwa na wo betena wiase abrawo ni hwe emu de hen na wo susu se eboa because emrante wa no na nse wo no dwen ho wonte ase ni nyina sika wo mo pe na entem ni nyina ye wo mo ho wo mo pe enya entem na se yeni aba mai se no krese nkomhye bi se ebaye ene wo bu na so egu so na chese hu behia se asofo ene yen kasa edifo ne yen kasa ye ma ye ni eda ho ne ye ma ya so eda ho no because woman nsema wo mo kan se ba ko ene enye anase se ebinom de pataku ena se nyanwoma ekata ho ana no nkyere se wo mu nyina the same anase wo mu nyina pem mama yenti ya asofo no wo mo enkomhya ye omotade ema ye se wonji ndi mpa at least empire de wo bobi de efa ho enum ebetimi aboa ema no ma we nyina asi abusuafo wo hwe esu ankrofo esu na wo mo de esu omusu no se sika wo mu nya fi ye nua be me nije wo munya no wo mu enya biem no den na betimi aka ede afa ewu na nkomhye na ebaye no nyame nipa na d4 wode nkomhye no ebaye no na ewo senko ye bibi efa ho na so wo jade ma abrante ne sa so wontena ni baabi na wo hu na se ya wowei wo betimi enya ho asotwen anase so bo no yefa embo no ewo for wadwentwa wo nsem hu ebra too much in comment section like videos na share all the social media platform esumidin ede ekuyesi kapadasene yebesane share.